Došli smo tu slučajno. Ko što su ovi koji su živjeli prije u ovim kućama završili tko zna gdje. Isto tako slučajno. Naplavljeni kao riječni mulj nakon poplave. I mi i oni zapravo živimo tuđe živote i nismo svojom voljom odabrali mjesto gdje ćemo živjeti. Po jednom tuđem životu sam igrom slučaja kopao. Ispočetka nezainteresirano i površno, dok nisam shvatio da kopam i po vlastitoj utrobi. A to zna zaboljet. Tada se sve promijenilo. Kud nas je ovo doteralo, ha? Sa 2 kese otišao odande, sad opet sa 2 kese da odlazi. Kuća. Kud ćeš ti, kud ću ja, kud ćemo mislim. Sve ću ti reći kuća. Došao je i ovaj. Mala, donesi jednu. Tamo ti je to bilo. Dobro je, ajde. Jel vas dvojica? Šta to ima, a da ja ne smijem čuti? Što to ti ne bi smio čuti, evo ga ti. Hoćete i vi po jednu? Ajde. More jedan. Daj mala. Daj i meni. Jebo ga ti ko da ne znaš. A šta to? Ne znaš da Srbi dolaze danas? Kakvi Srbi? Kakvi Srbije? Pa ovi odavde. Dolaze vid kuće. A nikog nije briga šta je s mojom kućom. Kak ti radiš u policiji, a ne znaš da dolaze? Eto vidiš, nemam pojma. A tebi je dobro. Tebi će policija uvijek naš smještaj ako moradneš izaći iz kuće. Ja, eto. Ja sam čuo da će vama svima policija osigurati zemlju dolu u gradu. Ja, možda i hoće. Samo su meni, vidiš, zaboravili reći. Jebo ga, Filipe, nisam ja to izmislio. Tako se priča. Pa što se ljutiš odmah, vidi ga. Nego, da mi vidimo kako ćemo njih dočekat. Ima li kakvog posla za mene? Tamo ti je na stolu sve.
Šta se ovo vani događa? Dolaze vam vaši Srbi. Halo. Za tebe. Ko je? Ja sam. Tu sam kod mosta. A nema ga. Nema ga. Dobro. Pa idem dalje. Dobro. Hajde. Ajde, Bolan, u kuću. Hladno je. Nije, dobro je. Filipe! 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 Dobar dan. Ja sam Milan. Ja sam Filip. Ovo je Drago Rajić, vlasnik. Čovjek što je živio nekad u toj kući. On je gluhonijem. Ajde, uđite unutra. Pita, smjeli pogledat košnice? A komu brani? A vi? Jeste li odavde? Jes. A ža mi je kuća? Jel čitava? Izgorila kad je bilo ono povlačenje. Palimo kuće jedni drugima. Niđe kraja. A sve na sirotinju. Vi jeste iz Bosne. Jel vam šta ostalo tamo? Nigdje ništa. Cijelo selo je izgorilo. Eto. Ajde u kuću. Pa, možda kasnije. Mogu li dobiti ovu lopatu da nešto vidim u kući? Pa ko vam brani?
sam se da nešto ne napraviš. Bilo bi mi žao te ljudi. Ma šta ću im napraviti? Vidiš i sama na šta liče. Neko, Filipe, a da mi spakiramo stvari pa u grad. Šta kažeš? 40? Dete. A, 60? Da. A tak? De tude? Dete. 70? Da. Kaže da je imao 70 košnica. Je to puno? A čuj njega da puno. Pa onaj gluhorijebi Švabo iz našeg sela imao je 50, a te godine imao najviše. Hajde, sjedi tamo. Sjedi. Da. Ajde, živjeli. Hadi da. Nađite, viš. Ali, vidite, to da. Da. Sjete. Jel to vaš sin? Samo sam njega imao. Od muških. Imam i 3 kćeri. Sve 3 udate. 2 u Novom Sadu, 1 u Beogradu. Jel ti sin poginuo u ovom ratu? Pred sam kraj. Krio se jedno vrijeme kod sestara, našli ga i poslali na front. I eto. A žena? Je ti žena živa? Jeste. Ona je kod kćeri u Novom Sadu. Nekad dođe u Modriču. Nekad odletim ja tamo, ali... Nije to. Mislim, pogotovo za moje godine. Žena bi se nekako i snašla, ali ja ne. Buki, pi mi kafa. A Drago? Tamo, odite. To mu je sin. Odite. Drago ima jednog sina. Žena mu je umrla pred sam rat. Samo njega ima. Nema ni njega. Otišao u Ameriku. Da. I gdje sad živite? U okolini Modriče, u nekom selu smjestili nas u školu i tako. A šta uradite? Drago ima nekih 10 košnica i onda se tako zabavljamo se.
Jebalo i pucanje. Šta nisu čuli na radiju? Su rekli da se mora vratiti oružje u policiju. Sjedite vi tu i idem ja vidjeti šta se događa. Ajde. Šta se dogodilo? Neko je pucao gore na naše Srbe. Šta je bilo? Je li iko stradao? Nije. Pucao im je iznad glave. A šta je s mojom kućom? Nikog nije briga šta je s mojom kućom. Ako iko priđe, ubit ću ih. Filipe, ne prilazi, pucat ću. Filipe. Filipe. Filipe, bolan. Tako je dogovoreno. Šta je dogovoreno? Pucanje. Ajde, diš se gore. Diš se. Pucala neka budala vamo u selu. Čini mi se vaš idu prema autobusu. Recite slobodno šta hoće. Pa pita... Pita kad more opet doći, jel? Da. Morete kad god doćete. Recite mu još, ima u kući neki njegovi stvari, neke sitnice, sve u vrećama. Hajde.
Ne mereš spavat? Ne merem. Sanjao sam onog Lunjemog, što su ga ubili kod nas u selu. Mrtvog? Ja, mrtvog. Jel onog Švabu? Jes, Švabu. Bio sav prekriven pčelama. Neće pčele na mrtva čovjeka. Neće, neće. Joj ti njemu takvu šamarčinu spiči. Ovo je stao, pa evo, ko King Kong ovako stao i sav drti, evo, ja mislio sad će ga ovo pokidati, evo tu cijelo. Mala, donesi cigare. Mogao si nas sve zajebat. Šta je? Već se priča, a? Jes, priča se. Pojma vi nemate. Uostalom, jepte se. Ti se jebi. Filip je u pravu. Jebeš ti maki život. Jes, kurac moj u pravu. I šta bi mi sad trebali? Otići u Bosnu na lednu? Šefe, tražili ste me. I ti si. Filipe, sjedi. Imamo jedan čudan slučaj, pa sam mislio da ga ti preuzmeš. Recite, šefe, u čemu je riječ? Danas smo dobili prijavu. Nestao je jedan stariji čovjek. Živio je tu u susjednom selu. Obitelj mu se iz Bosne preselila tu i to je glavni razlog što ja mislim da bi ti trebao da to preuzmeš. Šefe, vi znate da ja baš nemam iskustva sa tim stvarima. Znam, ali ne vjerujem da se tu radi o nečemu komplicirano. Mislim da je tu povjerenje najvažnije. Više će vjerovati tebi nego nekom domaćem odavde. Pa nije mi jasno. Evo ti papir, pogledaj, pročitaj. Čovjek otišao u grad u subotu i nije se vratio. U redu, šefe. Ponesi taj papir kući, pročitaj. Za danas si slobodan. Adresu imaš tu. Ja. Ključevi od golfa. Preuzmi ga. Tamo iza zgrade na parkiralištu. Šefe, mogu li vas nešto pitat? Reci. Jeste vi upoznati s tim kako je prošao ovaj dolazak Srba? Znam. A je li istina da je dogovoren? Pucanje.
Pokupili smo neke kurve tu dole. Jedna kaže da te zna. Nisam htio pisat prijavu dok ne vidim s tobom. Gdje su? Evo tu dole, u pritvoru. Ovdje ti je prijava. Što se mene tiče, poderi je, baci, šta hoćeš. U redu je, Bero, hvala ti. Ja ću ovo riješiti. Aj, plaćaš pivu. Morala sam. U redu je. Hajte sa mnom, ja ću vas povesti. Ovo mi se prvi put dogodilo. Tako sam se ružno osjećala. Inače ne bi ni spominjala da te znam. U redu je, to smo riješili. Jel' tako? Hoćemo gore. Odavno nis dolazio. Popit ćemo jedno piće i to je to. Imam neku gužu danas. Bojala sam se da ti žena ne sazna. Ali sam morala. Sanja, to smo riješili. Sve je u redu. Oho, gdje si, gazda? Ovo, gdje si, policajac? Ja častim. Ore, meni ono moje. Može i za mene. Ajde, baba, uzmi ovo. Ti si mi jedini pao na pamet. Imam osjećaj da smo nekako slični. Ne, ozbiljno to mislim. Pa jesmo, slični smo. Oboma nam je tjesno u vlastitoj koži. Kako to misliš? Eto tako. Si imala ti kad neki omiljeni džemper? Hlače. Recimo košulju. Jesam. Evo ovaj. To je recimo to. E vidiš, tako ti i sa mnom bila. Prije rata. A onda je došao rat. Dali su nam maskine uniforme koje nismo skidali 2-3 godine. I kod mene bio džemper. Nisam ga skidao sa sebe. Kad smo bježali, povlačili se završio u nekoj od torbi koju smo vukli sa sobom. Kad sam se napokon riješio uniforme, pronašao sam ga u torbi. I šta ti misliš, Sanja? Što se onda dogodilo? Nemam pojma. Taj ti je džemper postao stara krpa
koja mi ništa nije značila. Razumiješ što ti hoću reći? Ne razumijem. Taj džemper mi je bio druga koža. Kad jednom iziđeš iz nje, nema povratka. Nema nazad. Jesam ga ja obukao, ali sam se osjećao nekako neugodno. Stran samom sebi. E tako ti se ja danas osjećam u svojoj vlastitoj koži. Idemo odavde. A gdje ćeš to? Ne znam. Kud god. Pa to ti je to. Ti bježiš iz svoje vlastite kože. Misliš? Pa znam. Morao poći. A mogu li te nešto pitat? Moraš, pitaj. A hoće li ti bit bar malo žao? Nađe li negdje ono moje biciklo? Jok. Kakva ste vi to policija kad ne možete naći gazdina u biciklu? A kamo li onog čovjeka što je nestao? Tražim kuću u kojoj živi Jozo Petrović. Ja sam iz policije. To vam je nekoliko kuća odavde. Trebam cigare? 10 kuna. Znači, istina je da je Jozo nestao. Jest istina. Vama su jučer dolazili Srbi. Jesu. I kako prođeste? Istom koji da niste čuli. Je li istina da je neko pucao na njih pa da su poslije toga pobjegli? Tako nekako. Samo je taj znao s njima. Jel daleko odavde ta kuća? Nije. To vam je treća kuća odavde u istom redu koji prodavnica. Ali tu ispred prodavnice staje autobus. Staje. Okrene se tu dole na izlazu iz sela i ovdje pokupi putnike. Kad je sljedeći? Obično oko 9:30, a u 10 kreće. Dragano je došao policajac. Vi ste Dragan, sin nestalog. Jes. Trebao neke informacije. Šite. Hvala. A šta vas zanima? Puno stvari. Ivanka, da je bogat, pristaje malo kave i daj čovjeku čašu. Ček da operem džezu. Neće vam smetati ako ja... Što bi mi smetalo? Hvala. Znači,
Otac sam je otišao autobusom u subotu u grad. Jes. Svaku drugu subotu ide dole u ambulantu, očno. Autobus polazi odavde u 10. 10 sati. Jes. I njemu treba dole do grada jedno pol sata. Ali ako je ovako vrijeme ružno, malo i više. Tako da je on dole neđe bio 15 do 11 najdalje. 15 do 11. Ja. A je li on otprije imao probleme s očima? Pa će i neće imat. Ima čovjek preko 70 godina. A i žalio se nešto u zadnje vrijeme da mu se smrkne pred očima kad naglo ustane. Jes. Aha. Znači, rekao vam je zbog čega ide u grad? Pa ja šta je? Odnio i knjižicu, odnio i ovi izbjeglički karton, sve. On se trebao vratiti ovim autobusom u 2. Ali nije, pa smo kontali da nije ostao dole u gradu kod nekih naših poznanika. I kontali smo da će ga neko dovući autom. Aha. Ali ništa. Znači, vi ste to provjerili? Jesam. Ja sam odmah nazvao ovog našeg rođaka dole što živi i on je obašao sve ljude koje mi znamo i nema ga niće. A znate li vi je li on uopće svraćao do doktora? Pa valjda jes. Ali vaš otac ima penziju? Ima. 230 maraka. Aha. A vi? Ne radite? A što se to vas tiče? Ivanka, pa mene je čovjek pitao. Ne radim. Mislim, ovako ako nešto ispadne, ja. U ovoj godini sam jedno 3-4 mjeseca radio u šumariji gore kod ovog privatnika. Penzija od starog, to su nam jedine pare na koje moramo uvijek računati. Ovo što ja zaradim, to je ovako danas do sutra. A je li on ostavljao cijelu penziju u kući? Jes. A može biti se nešto dogodilo što bi njemu dalo povoda da napusti kuću? A na šta mislite, recimo? Pa recimo da se nije on s nekim od vas dvoje posvađao ili nešto slično. Nije. A vi ste iz Travnika, jel? Jesmo. Vidove sad. Aj vidite šta hoće. Dobro to bilo to. Eto. A da, trebala mi neka Jozina slika novijeg datuma sam. Novijeg datuma? Ja. Aj pogledat ću šta ima. I ovaj period mirne integracije pretpostavlja niz problema. Ali... Goran, šefe, ušao sam po papire. Evo tu su. I? Šta ima? A još ništa. I šta predlažeš? Dajte mi dan, dva pa ćemo vidjeti.
Siguran? 100%. Dobro, idem ja. Dobro. Povratak Srba u njihove kuće prošao je bez incidenata. Daj mi jedan konjak. Mali ili veliki? Radi, mali daj. Daj, baba, nije meni jedan na teku. Penzija je za 7 dana. Ne dam. Vidi koliko si naslagao. Dobro, nema problema. Isto ko da je ovo jedina prodavnica na svijetu. Samo izvoli. Daj mu jedan od mene. Veliki. Oho. Hvala. Izvoli. Majstore, ja sam iz policije. Jel u vezi onog čovjeka što je nestao? A jesu u vezi njega. Samo malo sačekajte. Ustaša! Daj mi jednu pivu. A jeste vi vozili tog dana? A jesam, znam ja Jozu. Znači, ušao je ovaj autobus u 10 i nije se vratio ni mu 2. Ja? Ali imao kakvi stvari sa sobom? Pa ništa sam neke plastične kese. Neke papire ima unutra. Meni se čini nalaz jer mi je rekao da ide nešto kod doktora. Pa di je izašao iz autobusa? Na stanici prije grada. U stvari to je grad, ali prava stanica za grad je na autobuskoj. A on ti izašao kod onog željezničkog mosta. A. Čekaj, majstor, jel ti rekao nešto? Jel se čudno ponašao? O, ništa posebno. On ti bio onako miran i povučen čovjek. Majstore. Malo je mutno, ali to je on. A je li on često išao do grada? Ma ne bi rekao. Slabo je išao u zadnje vrijeme. Jesi ti siguran? Ma 100% siguran. Jedino ako nije išao u Miljenkovoj smjeni. Jedan dan vozi ja, jedan on. Miljenko? Hvala ti. Policajac, idete li do grada? Idem. Odmah? Odmah.
Pa mogu li ja s vama dol do ovog sela, tamo mi kum drži prodavnicu? Moreš, to ne bi mogao. Ali će ti se obradovat. Ti, Ustaša, zapamti kad sam kod tebe isto uzeo. Doviđenja. Jesi ti došao zbog onog Joze? A more bit. A zašto? Tebi mogu reći, vidim, dobar si čovjek. Taj Jozo je poludio. Poludio? Da ti niko nije pričao da ljetos mal nije izazvao požar? Jozo, požar? Niko ti nije pričao? Pa nije. Normalno da nije. Tu je kumova prodavnica, tu mi stane. Hvala. Stani onaj, izaći ja van, pa ćemo popit po jednu. Moral? More što ne bi moglo. Još ako ima ko platit. Pa ja ću platit. Kako je, kume? Jebeno, trpam drva u ovu peć ko u bunar, a ono ladno ko u grobu. Kad dođem kući, sve mi utrne. Ne znam di su mi ruke, a di noge. Točite li vi na čašce? Točim. Dajte meni jednu malu lozu, a... Mora jedan vinjak, dupli. Dupli, a? I onda, šta je to bilo ljetos? Ma, on je bolan nosio gor poviš sela u šumu neku dasku. Mi to kažemo trenica. I siceve sjedala od starih auta. Aj, živio. Živio. Mjesec dana ništa drugo nije radio, nego je vukao te sicove i tu trenicu. Gor u šumu. Šta im sve to trebalo? Boga pitaj. Ja znam samo da je svaki božji dan on nešto gore vuko. Ili trenicu, ili ta sjedala. Baš sad mu pričam o Jozi, onom ljetos. Dobro, i onda? I onda je sve to zapalio. Mal požar nije izazvao. Znaš kako je suvo ljetos bilo? Mjesec i po dana nije pala kap kiše, sve je suvo ko barut. I onda ljudi vidjeli dim i otišli gasit. A on, kažu, stoji po strani, oborio glavu i ništa ne govori. Onda došao na njegov mamlaz s onom svojom zmijom i odveo ga. Pričali oni poslije po selu da je planulo slučajno. Jest, kurac moj, slučajno. On je to zapalio namjerno. 100%. Moram u WC. Pusti njega, nemoj mu sve vjerovat. Nedavno ga sin tog Joze istuko, gore u prodavnici kod Ustaše. Ja. A šta je to bilo s tim požarom? A nešto jest bilo i Jozo je tada bio gore, toliko znam. Gde mi reci, taj Jozo, je li bio ispravan čovjek? Ma, dobar ko krum. Je bio pomalo čudan, zamišljen, ali ko poslije ovog jebenog rata nije, nek ga neko pokaže, ja ću ga komotnu guscu poljubiti. Nije volio ni s kim puno pričat, jel? Ali reći da je lud, ko što moj kum kaže, nema teorije. Prije bi se to za kuma moglo reći. Rakija mu popila i ovo malo mozga što je imao. A, znaš kako je dobro svirao harmoniku? Jozo? A, znao bi je ponekad donijeti kod Ustaše u prodavnicu. I? Di je sad ta harmonika? Nema je. A šta je to bilo s harmonikom? Ja znam samo da se ona Draganova žalila da je Jozo prodao tu harmoniku nekome u selu. Uglavnom, harmonike nema. Dobro, ljudi, hvala vam. Ja bi sad morao ići. Evo, imaš i kusura. Neka. Hvala.
Jeste li vi Miljenko? Jesam. Tražim jednog starijeg čovjeka, nesto. Kad je nesto? Subotu. Jeste li vi radili u subotu? Jesam. Kako izgledao? Stariji čovjek, 70 godina. Imao mladež na desnom obrazu. Jozo Petrović. Zvijeni, Buraziru, moram krenuti. Šta ćemo s njim? Odvedite ga u krevet. Je li ovo Đuka? Je. Ne bi ga nikad prepoznao ovdje. Samo nam je ta ostala. A gdje ste njega našli? Je li kod mosta? Je, dole, kod mosta. A uvijek je tamo negdje. Evo, idem. Šta je? Šta ne spavaš? Ne mogu. Jel te nešto boli? Ma ne. Dobro mi je jedino. Šta? A ne znam, ko da me nešto guši tu. Otkad to? Ajde u krevet. Evo, nek ispušim. I? Gdje su ga našli? Kod mosta. Ja sam ga tam tražio. I ništa. Zaboravlja? Da. Šta?
A sve. Jedino hoda jadan sa tim kruhom. Taj most. To ima veze s Marijanom? Ima. Pa to se dogodilo 20 godina prije. Pa kako to ne zaboravlja? Ne znam. Našli su ga kod mosta. Da. Pa zato on ide tamo. A zašto se ona bacila u Dunav? To mi nikad niste rekli. To niko ne zna. A ja? A šta ti? A šta ja? Sigurno me zaboravio. I nikad me nije oprostio što nisam ostao u Vukovaru, koji Đuka. Nije tako. Vjeruj mi, nikad o tome nije progovorio jedne riječi. Ali je mislio. Zaboravio me. Nije. Nije, svi smo bili sretni što nisi tamo. Tako si nam bar ti ostao živ. Kako je Dora? Dobro je. Moram. Što da radim? Moramo ga negdje smjestiti. Što? Nemoj mi plakat. Vidi. Ajde, pojedi me. Nemoj. Hajde doći opet sutra. Nemoj mi plakat, vidi. Ajde do me sutra. Mogu li vam postaviti još par pitanja? Ja sam iz policije. Nema problema. Poznajete li vi Jozu Petrovića? Nako, izviđenja, znam. A gdje mi recite, u zadnji mjesec, 2 dana, je li išao on s vama s ovim autobusom do grada? Jest. Jednom, sjećam se, prije otprilike mjesec dana. A sjećate li se gdje je izašao? Čekaj, Bona, ne krećemo još. Znam ja kad ti krećeš. Te ti mene otvori, pa ti čekaj ko koš. Ajde, brate. Ne do Bog da okasniš. Čini mi se da je izašao baš na ovoj stanici kod mosta. Kod mosta? Ali ima on sa sobom kakvih stvari kad je išao u grad? Meni čini da je imao harmoniku na leđima. Harmoniku? Baš je izašao tu na prednja vrata. To jutro nije bilo nikog osim njega u autobusu. Što je rekao da će me čekat tu u 2 i ako malo okasni da ga sačkam. Jel čekao? Jes, čekao je. On i neki muškarac mlađi, crn, oko srednjih godina, smotan. Morate malo pobliže opisati tog čovjeka? Tog što je čekao s Jozom Petrovićem? Smotan. Onako, 1,80 m, 1,85 m visok, malo mršaviji od mene
Ima neku plavu trenerku. Ladno je bilo. A kad se Jozo vraćao iz grada, je li imao harmoniku sa sobom? Nije imao ništa. Hvala. Policajac! Kako nesto? Nije čovjek igla. Nesto, brate mili. I to je sve što znam. O! Kako je policajac? Vala nikako. Kako drugi oči? A kod tebe? A ja, evo, nisam imao drugog posla, pa dovukao ovo malo drva. Mogu lako zatrebati. Znaju zime ovdje biti žestoke. A gdje mi reci jel daleko to mjesto gdje Jozo vuko te sicove? Nije daleko, ali je strmo. To je, gori vidiš, na vrh brda. Jesi ti siguran da je baš Jozo vuko te sicove tam gore? Svojim sam ga očima vidio kad ih je izvukao iz jednog starog auta. Ima li išta novo? Ima. Otac vam nije bio kod doktora. Čuj, nije bio. Kako to? Meni se čini da on nije ni planirao ići kod doktora. Ja tu ništa ne kontam. Vala nije. Trebali ste mi reći za harmoniku. Kakve veze sad harmonika ima s ovim? Ne znam ni ja, ali može biti ima nekakve. Znam ja ko vam je to ispričao, onaj ludi Petar. Jebat ću u mater kad ga ufatim. Vidiš, to nema veze. Ima. Da ispričao neko drugi, ispričao bi bar kako je bilo. A mogo si, na primjer, ti? Pa da sam znao da je važno, ja bi ispričao. A ispričajte mi onda sad. Šta je to bilo s harmonikom? Šta je bilo? Šta ja znam šta je bilo? Ja, žena i mali otišli smo kod njezine sestre u Zagreb prije mjesec dana. I tamo smo ostali 3 dana. I kad smo se vratili, harmonike nije bilo niđe. Eto, to je sva priča. Je li bila vrijedna? Pa stari je pričao da je prije 30 godina koštala oko 400 maraka. Jel ti Jozo rekao šta je bilo s harmonikom? Jesi ga pitao? Jesam. Nije ništa htio pričati o tome. Jel on znao što se s njom dogodilo? Pa valjda jes. A da je nije on prodao nekome u selu? Nije. Stari nikad ne bi prodao harmoniku. A kako ti gledaš na to? Daj, nemoj me zajebavat. Dobro je, Jarane, samo pitam. A taj koji je pričao o harmonici, je li pričao i o požaru? Recimo da jeste. Samo da znaš, stari je volio šetat gore po šumi i bio je skoro svaki dan, ali on s požarom nema ništa. A zašto onda izvlačio one daske, one sicove gore? Pa rekao sam, volio je hodat po šumi i prije to radio, svako drugi dan. Htio je napraviti neku klupu, neko odmaralište, šta ja znam. Ali znam samo da s požarom nije imao ništa. Ja sam ti čuo drugačije. Pogrešno si čuo. Tražio te neki čovjek. Kad? Nema ni sat. Rekao je da će opet navratiti. Ali rekao kako se zove? Čini mi se neki Ivan Petrović. Petrović? Isto koji onaj čovjek što je nestao. Je, isto koji onaj čovjek što je nestao. Nego, Filipe, sam da te pitam. Kad bi mi ovu kuću stavili na hipoteku... Koju kuću, Bolan? A nije ovo naša kuća. Znam. A sam mislila... Šta si ti mislila, ženska glavo? Pa šta se odmah ljutiš? Samo pitam.
Filipe, došao onaj čovjek što te tražio. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Ivan Petrović. Filip. Jozo Petrović. To je moj stric. Meni su u policiji dolje rekli da vi vodite taj slučaj. Jes, ja radim na tom slučaju. Pa izvolite sjest. Hvala. Vidite, problem je u tom što sam ja tek jutro saznao da je Striko nestao. Šta vam nije Dragan javio? Nije. Tako u zadnje vrijeme slabo komuniciramo i shvaćate. A, niste baš u dobrim odnosima, jel? Ne. A meni je Dragan jučer rekao da on pozvao nekog rođaka u grad. Da ga pita da li je Jozo vraćao kod koga u gradu. Kod mene niko nije dolazio. U stvari, dolazio je jedan inspektor jutros mlađi onako iz grada. Ja živim blizu grada, pa mi je onda rekao i za Striku i za vas, pa sam ja odmah došao ovdje. Vidite, stvar je u tome da stric, kad je nestao taj dan, on je ujutro svratio do mene. Stanujete vi kod onog mosta na početku grada? Da, mater i ja gore živim. A može biti on kod vas ostavio neku harmoniku? Neće vam smetati ako ja... Nego, znači, i vi znate za harmoniku? Znam. Jes. On je kod mene ostavio harmoniku i rekao mi je da će on doći po nju i da ja nikom o tom ne govorim. I on vam je došao onim autobusom u 2 sata. A je li vam rekao zašto je ostavio? Nije tačno, ali čuo sam ja neke glasine, a opet ne znam da li ja to mogu vjerovat. Mislim, priča je da je Dragan našao nekog kupca za nju. Nudio čovjek jedno 100-150 maraka. 150 maraka. Maraka. Tako je. A šta je to bilo prije 4 dana? Pa ništa, isto koji onda. Došao je onim jutarnjim autobusom, ušao u kuću, došao po harmoniku i... A da, čekao ga je neki komšija dolje kod mosta s autom, pa je on zato morao požuriti. A kako vam izgledao taj dan? Ko? Stric, Jozo. A normalno. Ja sam čuo da se u zadnje vrijeme malo čudno ponašao. Ja o tome ništa ne znam. A je li policija u gradu išta saznala? Koliko ja znam, ništa. Mislim, vršili su neke pretrage, nešto su čačkali, ali od Strike ni traga ni glasa. Jel mogu ja vas nešto pitat? A ko je onda vama rekao za to ponašanje? O čemu se tu radi? Bili vi meni povjerovali kad bi ja vama rekao da je Jozo namjerno izazvao požar? Požar? Gdje? U Rušumi. Ma kad je to bilo? Prije par mjeseci. Ma nema šansi. Ma da ste ga Zeru ovoliko znali, ne bi vjerovali, ma nema šansi. Ivane, smirite se. Sve je u redu, dobro je. Dragan. A ništa. Tako jedno. 5-6 godina stariji od mene. Zapravo ga ni ne znam. Onda ga opet znam. Nije problem u Draganu. Već u Draganovoj ženi? Jes. Ništa, ja ću sad morat ići. Evo, nazovte kad god trebate. Hvala, hoću. Evo. Hvala. Ivane. Bili ja vas nešto mogu zamoliti? Što? Jel bi ošli vi sutra sa mnom pogledati jedno mjesto? Da raščistimo nas dvojica s tim požarom? Nema problema.
Znaš, Filipe, ja se bojim da se nije desilo ono najgore. Možda, Ivane. A gdje se tu uklapa harmonika? Ne vrijedi nagađati. Gdje se točno nalazilo to selo gdje ste živjeli prije rata? Ispod Vlašića. Tamo kod Šumice, 1 kilometar od onog puta kojim se iz Travnika moglo stići do Jajca. Kako se zove? Pa po nama Petrović. Nije bilo drugog prezimena u selu, pa... Je bilo vrijedno? Mislim, je se mogla zemlja prodati za neke novce tamo? Petrović? Ma kakvi, ma niko ti to ne bi kupio za 10.000 maraka. Ja ne vjerujem da bi iko ostao gore živit da nas nisu onako prevarili pred onu olimpijadu. Kako to misliš, prevarili? Pa, prije onu olimpijadu u Sarajevu. Znaš, Bojan Križaj i to. Pa onda počelo se graditi ondje ceste, mostovi, hoteli i tako i... kao postaćemo vele sila u tom zimskom turizmu, da će ljudi živjeti bolje nego ikad. Ja, kako ne? Tako su i nas 83. prevarili, posjekli šumeno 2 kilometra dolje ispod sela, napravili skijalište. Dovlačili neke betonske stupove kao da naprave žičaru, ali nikad ništa od toga. I tako dolazili ljudi onda iz općine, jedne godine kažu na godinu, druge na godinu, tako. Stajalo, čekalo, ljudi čekali, vjerovali i ništa. Došao rat i svi u izbjeglištu. Kako ti je stric Jozo na sve to reagirao? Jozo? Ne sjećam se, ali mislim da nije on previše zagrizao u to. Gdje je Sanja? Ne znam. Pitaj gazdu. Evo, vidiš, to je to mjesto. Ma jeste li vi Dragana upitali za ovo? Jesam. Vjerujem da zna o čem se radi, ali iz nekog razloga šuti. Gledaj. Ovi sicovi vođe. A? Ove daske. To ti je namjerno zapaljeno. Dođi vam. Sjedi ovdje. Gledaj. Most na kraju svijeta. Bio sam ja par puta gore dok sam bio još mali. Bio je 500 metara u šumi od Strikine kuće, a i on je volio ići gore često. Most na kraju svijeta. Tako smo ga zvali. Sagradio je neki naš predak kad se jednom vratio iz nekog rata. Priča kaže da se spasio od neke bujice koja je odnijela neke njegove drugove, a on se spasio tako što je prešao preko balvana na drugu stranu. Zarekao se da će ikad, ako se vrati živ, napraviti most. Bilo gdje. Kontaž. Tamo ispred mosta bila je klupa i stol. To je Jozo napravio. Znaš, zašto smo ga mi zvali most na kraju svijeta? Kad s te klupe gore gledaš u taj most, on stvarno izgleda ko da je na kraju svijeta. I mi smo zamišljali taj kraj svijeta tako što ideš putom, ideš. Dođeš do kraja puta, a dalje nema više.
Valjda smo ga zato tako i zvali. Most na kraju svijeta. Eto. To je to. Most na kraju svijeta. Jes. Šta je ovo danas? Nema gužve. Valjda ih hladnoća rastjerala. Nego, mogu li ja tebe neš priupitat? Pitaj. Ma je istina da onaj Jozo iz Bukovika nestao? Jest istina je. Dajde mi cigarete. O, ja da ne bio. Po selu se priča da su ga Srbi ubili i sakrili negdje. Kažu nema ga nigdje, ko da u zemlju propo. Ko priča takve gluposti? Svi kažu. Čuli od nekog ozgor iz Bukovika. Ja sam danas bio u Bukoviku. Pričao s 30 ljudi. I niko mi nije rekao nešto tako. Ma ja. Nema svijet pametnija posla nek širit budaleštine. Je spoznavala ti tog Jozu? Na ko? Pomalo. Znao je navratit. Bio ispravan čovjek. Pa koliko ja znam i koliko sam čula, čovjek je na svom mjestu. Da se nije on s nekim zavadio ili tako nešto? Jok, nisam čula. Ko ti ovaj? Navrati. Luta okolo. Dajde čovjeku piće od mene. Ajde. Ajde. Častite čovjek. Koji? Ovaj. Gdje? Da mi reci onaj Oklen ti ta pjesma. Oklen sam i ja. A Oklen si ti? Iz Srebrenice. Bil prodao ti tu harmoniku? Ne bi ni pošto. Nema ti para. 100%? 100%. Dobro. Mlada, daj jer još 2. Idem po Sanju.
Odlazim za par dana. Kuda? Kud god. Možda u Bosnu. Valjda znaš šta radiš. A kad si mi pričao o onom svom džemperu, shvatila sam neke stvari. Jesi ti sigurna u to? A vidiš kako stoje stvari sa mnom. Prije rata sam bila ništa. To i nije bilo tako loše. Onda je došao rat. Ostali smo s tatom ovdje i odjednom više nisam bila ništa. Bila sam Srpkinja. Onda je tata poginuo. Mater mi je poludla od bola i... razumijem je. Tata je bio dobar čovjek. Predobar. Možeš mislit Srbina, dobar čovjek. Mater mi sad vegetira. Nekad me ne može ni prepoznat. A prije toga smo se vratili ovdje i odjednom sam se našla u koži Hrvatice. Ali nije išlo. Nije išlo ni jedno ni drugo. Ja sam ti i tamo i vama bila jedno obično ništa. Nula. Da. Srbin plus Hrvatica jednako je ništa. Nula. Razumiješ? Znam. Znaš? A znaš li kako se izvući iz te kože? To ne znam. Najviše što sam postigla u životu je ovaj posao konobarice. A znaš kako svijet ovdje i u Bosni gleda na taj posao? Znam. Konobarica ti je kurva pripravnica. Eto. To je najviše što sam postigla. Zašto su vas uhapsili? Nismo htjeli gore. Biljana i ja. S dvojicom tvojih kolega. Jel s ovima što su vas priveli? A ne. Bili su neki drugi, ali su oni pozvali ove. I valjda su im složili neku priču, ne znam. Moram ići. Sam da znaš. Nisi ti loš. Misliš? Znam.
Ja sam. Jeste ga to našli? Jeste sigurni da je on? A gdje ste sad? Dobro, otiću mu ja po sina, pa ćemo se onda tamo naći. Ajde. Trebali bi sa mnom do grada. Zašto? Zbog identifikacije. Pronašli smo ga. Kraj mosta. Nije on. Znate li o kome se radi? Riječ je o jednom prognaniku iz Vukovara. Kažu da se stalno gubi u zadnje vrijeme, zaboravlja. Otišao bi iz kuće i zaboravio bi se vratiti. A jeste li mi provjerili one telefonske brojeve? Ti brojevi stali kod Petrovića uz telefon. Hvala. Molim. Evo, ovako vam stoje stvari s tim brojevima. Petrovići su planirali kupiti građevinsko zemljište u okolici Zagreba. Prostite, onaj... Samo dajte. Jedan od tih brojeva vam je broj od sestre od Petrovićeve žene. Oni moraju za 15 dana isplatiti 11.000 maraka. A druga dva? Ovako, jedan broj vam je broj od Silvestra Kablara. On je odavde iz grada. Imam ovdje negdje njegovu adresu, samo treba, molim vas. Evo ga. Izvolite. A treći broj je broj privatnog poduzeća Šuta iz Travnika u Bosni. Ja sam ih zvao par puta, ali svaki put mi se javila telefonska sekretarica. 11.000 maraka. A oklenim lova? Ja ne znam, ja stvarno ne znam, a ovi u Zagrebu tvrde da ne znaju. A jeste vi njima rekli da je Jozo Petrović nestao? Ne, šta je vama? Naravno da nisam. Tek onda ne bih dobio nikakve informacije. A ta Šuta iz Travnika, čime se ta firma bavi? Uvoz, izvoz, turistička djelatnost. Dobro, hvala vam. Molim, kolega. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam iz policije. Trebale bi mi neke informacije. O čemu se radi? Radi se o harmonici. Ne razumijem o kakvoj harmonici. Ali vama neko u zadnjih mjesec, 2 dana prodavao neku harmoniku? Da? Dragan Petrović. Da, prodavao je. Koliko je tražio? A ja sam mogao ponuditi samo 600 kuna. A jeste vi vidjeli tu harmoniku? Da, vidio sam je. Bio sam gore kod njega. Pa jeste li je kupili na kraju? Ne. Sve smo se bili dogovorili, ali on se poslije nije javljao i...
A gdje mi recite koliko stvarno vrijedi ta harmonika? Pa vrijedi najmanje 2000 kuna. A može biti ste vi razgovarali s Jozom? S kim? Draganovim ocem. Ne, nisam znao ni da postoji. Dobro, hvala vam. Nema na čemu. Halo? Jesam to Travnik dobio? Poduzeće Šuta. Dragan Petrović ovdje. Evo imao posla. Jes, zemlje. Maraka. Jes 10 dana. Pa vidimo se. Donijet ću ja. Hvala vam. Doviđenja. Moj Petroviću, Dragane. Šta je sad? Puno stvari. Otkud tebi 20.000 maraka? Kojih 20.000 maraka? 12.000 maraka zemlja, 10.000 auto. Drugo, zašto mi nisi rekao šta je Jozo pravio tamo gore u šumi? Ne vjerujem da ti nije palo na pamet most na kraju svijeta. Šta ste rekli, most na kraju svijeta? Treće, govori li tebi išta prezime Šuta? Govori. Znam najmanje 50 Šuta iz Travnika. Odlično. Vidiš, mene ti zanima onaj Šuta s kojim si dogovorio prodaju zemlje u Bosni. Pa jesmo, prodali smo. Pa šta, stari nije imao ništa protiv. U stvari, nismo prodali, nego smo dogovorili prodaju, eto. Zašto mi niste odmah rekli za to? Pa zar je to tako važno? Slušajte, gospodine. Starom nije bilo baš drago li pristo. Ta zemlja ne vrijedi ništa, ali taj odlučio graditi ski lift što je započet za vrijeme olimpijade u Sarajevu. I ponudio nam je 10 puta više nego što vrijedi. Bili bi budale da to ne iskoristimo. Ni ja ni moja djeca u životu više nećemo otići gore. I šta onda imam od toga? Šta? Zašto vam toliko daje? Pa zato što je naša zemlja gore kod ski lifta. I to je jedini pogodan plac za napraviti hotel. I plus toga staza prolazi dijelom kroz naše zemljište. Je se Jozo poslije predomislio? Nije. On je bio da se zemlja proda. Samo je malo odugovlačio. Četvrto. Niste mu trebali dirat harmoniku. Nije mu niko dirao harmoniku. Ja sam danas bio s čovjekom s kojim ste dogovorili prodaju harmonike. Majstor Kablar. Ali nisam je prodao, eto nisam. Pa nisi ju prodao zato što je Jozo na vrijeme sakrio. Zato ju nisi prodao. Falilo nam je tad para. Vi tražite djeda, jel tako? Pa jeste li obašli sa sela u okolici? Niste.
A ja vam garantiram da se sklonio negdje i čeka da prođe 15 dana koliki nam je rok da platimo zemlju. A onaj dan kad je ko otišao kod doktora, fino je sa sobom uzeo veš i rezervnu košulju. A da nije to isplanirao, ko da bi to nosio sa sobom. Niste mi to ranije rekli. Nisam ni ja znala dok nisam jučer prebrala po vešu da vidim šta ima za pranje. Možda je sakrio ispod kaputa, šta ja znam. Da smo mi to vidjeli, znali bi da nešto nije u redu, jel tako? Ja. Znao Jozo da za par dana ističe rok za plaćanje? Znao je. I nemojte misliti da ga nismo tražili. Moj Dragan ovih dana ne radi ništa drugo nego oblazi selo u okolici. Što bi trebala policija raditi, ali eto. A o kojoj se lovi radi, Dragane? 70.000 maraka. Dobit ćemo i kad se zemlja prenese 1/1. Fino. A šta je u slučaju Jozine smrti? Ništa. Ništa. Dragan je jedini nasljednik. To s harmonikom se nije trebalo desiti. Govorila sam ja Draganu, ali eto. Nisi mi govorila, ali eto. Jesam, Dragane, govorila sam ti. Nisi mi govorila, nego si mi nagovarala da je prodam. Nije istina. Išao ti na živce i on i harmonika. Ali ne slušaš. Nikad me ne slušaš. Da me slušaš, onda bi znao šta sam ti govorila. Prospremi se. Kućeš sad? Moram ići. A što neš ni kafu popiti? Žurim. Ima li gdje onog starog? Nema. A kako u kućani ništa ne znaju? I ono što znaju, kriju. Ja?
O! Koliko? Pa izađi, momak, da te vidimo. A ne mogu. Vezan sam. 30. Ako je samo pušenje, 20. A da mi reci morali informacija za 10. Svako je po 5, a? Ha, 5. Hajde i to probamo. Šta te zanima? Tražim jednog starijeg čovjeka. Prošao ovda, mora biti jedno 5-6 dana. Prošle hefte. Kakav je? Stariji čovjek. Nosio harmoniku sa sobom. Harmoniku? Senči i Bona, pa to je stari što nam je svirao. Stari je legenda. Svirao nam je onu pjesmu o Jablanovima. O Jablanovima? Rekao kud ide? Nije? Nit smo pitale, nit nam je rekao. Da obucite se malo, nije vam ladno. Ne sekiraj se ti za nas. A, ja. Čekaj me u autu. Shvatio sam još nešto. Svima nama koji nismo mogli odabrati mjesto gdje ćemo živjeti, ostaje samo jedna utjeha. Uvijek, i to uz malo sreće, možemo odabrati mjesto gdje ćemo umrijeti.